Katupia hi aile heaven's urgent message. Heaven's urgent message. Pathian thilbol zo si hi urgent lo khat cha chaom pun. Nang na urgent le na urgent lo thu chu ma hin. Nakino le nakino lo thu chu ma hin. Gangta kinta bol do ding nagun le nagun lo thu chu ma hin. Pathianin bol ding ati wang chu akino ina hi. His ye chun tu ni ha ka message le heaven's urgent message. Hi chi chu hian ten clip chom chakhat minute ni tabang anaveu hitin. It's yo tiang chula aban in a chidi wahi. Media team hon clip chunin bet sa wala. Our families, our friends, our neighbors, even people that we're going to church with. Many are lost without Christ. There's no other way for you to be saved. There's no other way for your sins to be forgiven except through the blood of Jesus Christ. There's an urgency because once you leave this world, you don't have another chance. The chance is here, the chance is now, the chance is today. God loves you. He made you, He created you. He wants to give you the opportunity to choose. There's a world out there that's dying right there at our doorstep. And the question is, what are we going to do about it? I just can't sit back and do nothing. I told the Lord to take my life and He could spin me however He wanted to spin me. And that night I prayed that prayer, I meant it. Maybe a year or two later, I felt God calling me to go into full-time ministry. I was afraid people may compare me to my father, and I would always be a disappointment to people. And I just realized that wasn't my problem. My problem needed to be taking the gospel of Jesus Christ to the best of my ability. I want you to know that emptiness in your life, that big hole in your life, only God can fill that. There's power in the gospel, and that's what's important. They could care less what I say. It's about what God says, and it's His gospel. God loved you so much that He sent His Son out of heaven to this earth on a rescue mission. When you tell a person that Jesus Christ is God's Son, when you tell a person that He shed His blood and He took our sins to the cross, there's Holy Spirit-filled power in that message. When He stretched out His arms, nailed to that cross, He did it because He loves you. We have all these opportunities, but we may not have them tomorrow. The scripture says when you read Revelation that it's going to be more and more difficult as the day approaches. We're losing ground, and we're losing it quickly because we're not being attentive to the freedoms that we have. The church has just a little window of opportunity in this country. We got to do something that's bold, something that's different. Let's use our resources, let's use our gifts, our talents to take this gospel message to the ends of this earth. It's an hiin it's a tunya ka thu sei ding to athuma kaya it's a convert sa hin tin heaven's urgent message kiti hi apoimo omen apoimo lo omen thu kiti hi agang ding omen ola ka nga bolding to do ding omen ahin la vana pat a leilewan siam pa pathin message api ho hi gang ta to do ding en sang hi en kino ta bol ding hi en chu tiang le vo chun thei hi pun kinom suat thei hi pui hi chi ya chu urgent ka ti hi urgent chu kino gang ta bol ngai a pet a kho sa ngai kinom suat thei lo apart vo chun thei hi lo hi hi chia chu heaven's urgent message e pawen ka le thiam pun van thupi kinota ti in ka le in hi che sa nga ngai zo hoi zo na le thei vai le ke pau men ten van thupi kinota a thupi dang jong tam ta nan te ai la hi che wang hi akino hi a message chu pi ham ti ai le mak bung khat chang som la li som la nga chun i zo jong chun i zo le bible abana in sim vai le zo a scripture reading chu in pha tho de wa hin mak bung khat chang som la li som la nga chun chu zo win zon sung kula a ki khum zo win
Jesu Galilee gama ahungin pathin kipa na thupa ahil hang len phat aring tai pakai gamjong anai tai nalung heyun kipa na thupa ta sanun tin asam pein ahit asam pein asame atilo jo asam pein continuous ahi asam pein asamin asam pe tie na tunia hobung te hol pathian cha te hol Christian ki te ho chun ipi message sam le si dai siu ipi message i hin piu ham na hin kwa message na thot do jing chu itabang message sam ipi message sam nang message sam ai lo le vana hung ke pan hi chi message Jesu in ahin pi message hi jing na layam hobung te hon ipi message piu bam tunia na ipi message boi piu bam. We must proclaim the same message everywhere to everyone. Matthew bung som la khat chang khat na chun hiti chun Jesun a sei zui som la ni ho chu thu a pi zoin ati chu kom muna kon chun a chon do yen a khotin wa thu hil le ding le hil hang le ding in a chi tan a hi mun khat mai ma ya sei ding ai poi tin a hian na chi na zo sia mun zo sia hi chi kipa na van in a pi message hi chi heaven's urgent message sei phung nga ye ti chu Luke bung som la ko chang som na chun izi nem meti le amang sa chu hold a hu hin tinga mi him chapa hunga hi ati chu tunia hi igel hi le sir hin khu chom chakhat iman pau hi ipizia ki mangham not just to occupy space pathian pisa hui oxygen hai mai ding lalut mai ding le a pisa an hon ne mai ding a le sir a pin ki lo pi chu na Jesu Christa le sir a hung lo na chu amang sa hold o ding le hu hin ding he ti chu he chi chu a message vana para a hin pu a pa message adam sunga kum som thum le thum sunga a sei thu pi pen he cha ding a hinga he cha ding a chia he cha ding a pha jo si a program jo si he cha chu ki khum lu dai tunia ho bung te ho Jesu Christa sei ju ya ki sei te ho hin what message do you give out? Ipi message ihin piuvam. As a church, hobung khat hina a. Ipi message sa misayo. Isumle pai ho ipiadin ay manuvam. Itha ho ipiadin manuvam. Ichi na item na ho. Na office kay na ho. Na tolop sa ho. Ipiadin nga naman ham. It is all for one purpose. Hitsi message. Van message. Hung ki pepacho sei phung na ding ahi ati chu ai le pira hi banga urgent ha chom khat be kham tang the hi lo ham chom khat ki gon na ding a phat ngai lo ham why it is so urgent ambulance ki ti ho dam lo apu tiang ole all cha chiowam cha don pawam shopping a ball pawam ambulance ahung ginai le chun lampi chu ki ot jeng hi choi pija emergency gari hi chu ipida emergency hin na hu do ding gari hi chu hin na asunga boy khana poi chu mi him khat mai bon he banga mi him khat gari khana ki pu bon he banga ahin na hu do dinga mi jo sin lampi ki ora traffic jo sia aki hona hospital lutil emergency casualty luna he banga mi him hin na khat mai bon he banga ki boi pi le see the wall le si chu betauti mi him hin ko mang di za dum. The church is a spiritual ambulance kati do mai chu ho bong ki ti hi phagaw lama ambulance chu damoi pu chu. How can we stop anywhere we want? Munjau sia ki king hampa theyam, cha ki don pa theyam, hotel la ki lut pa theyam, num ta ki chadam, ai lo le shopping ki chi theyam, ai loi pai ki visit theyam, ambulance gari na tol jing la ya chu.
hitabang jo kimulaway. Then why should we be relaxed? Tu na hobung hoi pira nuam dai ki chol di wong. When you were driving an ambulance, spiritual ambulance vehicle, cái gel cho Jesus Christ hung di ki hello cho na itia hung dham ki hello itia nang long na thi dham ki hello cho ipira nom ta nom ma hi pathina ki tong dham. The message itself is urgent. Ahin pe pa messenger pa jong urgent, a message jong urgent. Hichi message gang ta bol do ding message hung ki pi hi ti hi ihe diven dai ka sa na hi. A message a urgent dan chu message hin pu Jesus Christ da chun ipia bolam ti ai le mi thi hon a mi thiu ki vuina vinte nang ma chien lang pathin gam thupa gal hil hang le tan ti so abandon all social obligation. A message pu pa chu kino ta pu ding hi ja chu gang ta a ngai cha ho kom hlut ding hi ja chu all social obligations. A pa thi na ki ti chu in sunga kho pen chu na a pa thi sang a jong kho zo a gel ding ti nai chu Jesus thu pi pa chu thil dang to ipiti ki compare ta di thi na chung jing a jong I thi na pa chu I pa thi ding dal ha hi chi thu pa chu sei phung ding a hung ki sol chu lang ko na tu sa chu na nung lam na vedai le focus and priority. Jesus Christa in ahin pi asay e ho bung ho ahin pi so no chu hichi pathin gam thu tun sot hin na thu mi thi hon hin kit na anei kit the nau thu pathin ngai lu na thu me dil chilo na ding lam piao me cross a ngai dam nau me mi chon seo pen ho jong ngai dam the hi ti hichi ki pa na thu phung ding a chu thil dang to te the ai pui ti nai apa banga num ta pathinal lopi ta van ga ma to hi cho Jesus jong pathin to kikot tena umai cho even though he is named the son chapa kiti jong le pa hi chola amina kitaw lo cho pathin asan lo di tinai cho Jesus min tai lo koi ma cha hu in na di lam piom poi kiti cho I am the way, the truth and the life ati cho Jesus ama ti lo ami him kiti thim chan na lo chon siat ngai dam na lampi mo ngom thalo hichi Jesus Christa ki pa na thupa sei na dinga thil dang zo si sanga thupi pe na apoi mo pe na ngai ding apa thi ding jong adal ha ngai hichi asei na hin in sunga mi pa khat mi cha khat mo pu na chu apai do ding ti na hilowin amo pu na zo si sanga priority pi ding ai chi sa thil dang zo si sanga thupi pe na agel ding ti nai chu ipira hit banga gi kino hamit ai le hichi kino na chun demands abandonment of physical nourishment. Pakai Jesus chu nikhat hichi samari nu to ki mulai chu asai ju te bune bu holding in a chevin an choding in a chevin ahum kile phar chun rabai annen nagil kiltan te annen tiu chu Jesus na ma hoza ei sol pa lungu lambol akin subul hi keima anahi ihin khwa athupi pen cho an hi cholana koi ham an du lo tu ni a delhi chiwa kum iza jar ban nai to ba gen thei ta office kai ho sumilo ipi jai lo hom dila an i du ji u cho an cho na di hi cho na asumu zo sia ko ham keng ko cho asumu zo sia bon cho ko yu mu bam an chang hong be ai la an chang hong po ai la ji na ta me chu secondary kitin lai chu it's a staple food a main food cho an hi cho
Giêsu in ka pathina to hi chi ki pa na thu pha ka sei phung ding hi ka an ne to tha kha da he ti chu apoi mo dan rabai an ne nagil kilin te ti vai le ei sol pa lungut lam bol le akin subul hi ke ma an hi o i chan ge ya i chan ge lom lom a hi to he banga hi ke pa na thu pha sei phung na ding chu ganga kino hi ya ipina e ho hin ikino lo na mam phali tabanga time pass a bol the ke pa na thu a hi pu na hi ipiji in a message hi mi hi ma ko nai pon government a kun zo ngai pon wa na hung ko na hi na he cha urgent hi intended hearers so apart chalun lawai le a message so useless he kid dingai mi him ga chu adam sunga ki pa na tu pa aza man lawa a thinu nga thunai le pi phachum ta di lo hoi pen khat nang na pu a mi kha chu chi lo ngai cha chu kang anum ta na pu le na va le a gam tin na chada a chai na le na lo ngai cha pa kom na run tiang le ama chu thita hen lang hi le na lo pu chi pi phachum ta di ya chu gospel ki ti hi lo hoi pen lo man tam pen a thi ho jong hin sa thei lo hi chi chu you are the carrier nang le ke ya pu hi chu mi piang tha di ta ho di di ho bong jong hi cha chu pathian hi chi podinga a ho bong a phu do chu la Satan in hi chi gospel ki pa na thu pha hi mi ko ma thul lo te na a dal hi chu a kham hi chu pathian na tong ding an ki pat si le pira na in sunga bui na umong tao ding an ki god si le i pira asboi di tam ham koi bol ham nang bol lai pon pathian tu sei ding ka tin do di si le ka lung subui di cho tu ta jong chu in ma ya hung ki ko zo pija tho chum be ka dong ki dong cho I know someone is behind pathian thu ata sei ding to ta ding tao ta ding na ti tiang le pathian to hoi ta phat man din na ti tiang le e pina suboi di tam ham e pina na lung nat na di tam ham e pina na thasi na di tam ham a dei lo khadum hi cho pha sa lo khadum hi cho e pijai chi gospel hi gang ta sei phu nga ya gang ta sol do nga ya gang ta pu le nga ham tai le khat na life is short hin khu chom cha hi bok nang na dam mai thei ai wang na thu sei ngai di ho an na dam ta lo mai thei u life is short jing ni khwa ding en kilet sa ham hoi tho bol dan aji chu i to bang ni khwa hung run ding na he pui ti lak gup lak sagi lu da to ai ke mi bol di wa hin teenagers kem to pa te kem asumi ge lai le chu tam tho hi chu lak gup lak sagi lu da kem ni thum ni lia ki chai di hi chu e pi jai ta bang sum lu ta hi kem ki bol ham itiai le sumin a cho thei lo korol i za no cho thei lo hagao hu do na di hi chu hello ham why ipira howin Sunday ni ra se helai ki khobu ham azi head of ham ipizia na hung ham ipiza ka hung ham ke adina ipiza hi bang hi urgent message hi ham tiale death is sure thi na chung lung te di hung lung mai thei tiale chon chance vet thei cho koi ma na to thei lo na zan hung ding ai hita hi ti cho pakai Jesu hi che message polela khotina vale le pa in jong Palestine gam akenga vut vaila chu le pa in jong zan hung thuna ka hung thia khu ka mu lo tiang le ka hin na lo tiang le ipiti pathian thu ka seidam ti ka pa lung lam ipiti ka bol dam he chon su na hi pe chan zan hung lun ma sangin
กันอาจจะต้องลอยเงี้ยที่เยซูกิสันยองฮิจันเกียนี่สัเสียมป้าฮิโจพัดเสียมป้าฮิโจไอ้วางกินโอฮิจุละอีพิราเอหอกิกินโอเหลาดิ้งอีพิรากินโอเหลาดิ้วทำกันทีพัดแล้วนักขราวไม่ปูนหินนั่นนังเล็กเกยขราวไม่ปูนสุนเลจานพัดหัวลานังขราวปูนทีน่ะหินนักกิติละเอขราวไม่ปูน That is sure ตัวนี้น่ะจ่าเตะหอเนี้ยจ่าบ่อยน่ะเนี้ยน่ะไล่ปะเทียนทุเสปีเดน่ะตีหอฮีอาเสพัดน่ะตีหอพัดองทุนมาสังอาฮีอาหินหุยปิดเดทำเกลเอาเปีย and once gone forever gospel พอยโมดานเห็นนะจิตใจอาทุ่มน่ะเห็น the end is imminent จำนั่นแหละลุงมูน่ะจุเล่บิดน่าเอาไม่ตีอาเซไล่เต่าเล่ที่สุดนุ่มไม่น่าสุนัดบังพูดเอาเฮลว่ามันท่านะจูอาจงว่าหงจูพุ่งเสียงดินอาฮีฮิตยาจูอามาหัวจูอีตินมาจงเล่สู้จะเล่าฮิลเดียวเฮ็ดจำอันนุ่มไม่ยินจงอันนุ่มแต่น่ะการีจงนุ่มเตะตลบจงปงเสียงตาสนุ่มไม่เห็นคู่วางจูนาทีไล่ตาเล็ดนาดำโมไล่ตาตีโลปิชนาเกนเทไล่ตาตีโลปิชจำนั่นแหละมูนนะตุนวางอันนุ่มมองแต่เห็นคู่มาสังเกตเกนเทจงตุนวางปะเทียนลงเสียนนะเห็นนุ่มไม่สตาเวนาทีไล่ตาเลยหงลงเดที่สุดนุ่มไม่นาวซูนนัดบังไงจมจะขัดนุ่มไม่นาวซูนอะไรก็มาจ่าไบเบิลน่ะเสจเกยเสฮิโลปีอีตินมาจงเลยก็มาจ่าสู้จะเราเฮ้ยหูหิงนะทุนนาซาโลหอยก็มาจ่าสู้จะเราเดอัตินะเฮอันนี้นะเอพิจารณ์ที่เมสเซจอาร์เจนทำใจเลย fearful judgment of God is waitingจุเลมีเหมเตดิงอาขัดเวทีอาจุโจเลทุตันนะหุ่งอมดิงจุกุศลอาฮีติจุ No one is immune from that. All die regardless of age, gender, social status, political affiliation. แกก็กุมารหอมนั่นแหละก็ดำโซเดียติการันตีอมปุยแกนุ่มเอกนุ่มเอหอดำโซจะเป็นภาษาสังเกติการันตีอมปุยเฮ้ยจิตที่ไหนอากิจใจนาฮิโลยอาบานาฮีที่นั่งสังอากิจจารุมโซโคโรนาไวรัสโอฮีมาจ่าฮิตลาวดินปัทยินทุตันไวหอมนามาสังอานาดินดิเหติซัดดัมฮุเซนขัดเวยูทูบกันลูเดนซัดดัมฮุเซนอากิเซลาอามันนาวออสมาบิลลาเดนอากาลูนิท่าวาโอบามาฮอนรู้มาเวรไวจะเสพไปฮอลอยน์โอบามาอากากับยูทูบละกับเวซีนโอ้มีเฮียมอินบอนฮิจันกียาอันนี้งากาคิเซลฮอบอนอาฮอลดอกเทียฮีเลนี่ขัดนี่แหละปะทีนินเลสิที่หงตาวอนตีละก็อาคิเซลเทเด You will stand before God the judgment ตัวนี้เกตมานี่หัวนักกับเปียงฮิสุกับปาจูทุตันไวหอมดีตาจุละอามาทุตันนะกอดให้ดีตาจุละตัวนี้นะทั่วลาวเราเห็นไฮโคทำขนาดสุพรีมโคทำขนาดเมโมของมันเลยหุ่งกิโกเห็นลังฮิเลก็ยากกิทิ้งเราดิก็ยากกิจะเราดิหอยไหลขนาดปีขัดกระสุเขียวขนาดนมขาหอยไหลขนาดยี่ปิดยามไอเราเลยการีเปียมขนาดเรดไหลกระซัมมันกิเกลดิ้งจานเขาว่ากิมุเทเราดิโจสุพรีมโคทอินเดียดิ้งโคทสังเป็นฮิจาอุกิลขัดไม่มาอินจัดขัดไม่มาอินเขาจะเลยจานมุเทเราอากิมดิโจละเลเลวันเสียมป้ามาสังานาหงดินเตียงเลอนุมนาเดมที่นายใจนาฮิโลเฮยาจะบังลอยเห็นที่นายใจนากิฮิสัยตินอีเห็นคุยสุยสายกิบอลลอยเจียงจนะฟิวเจอร์เวลเลกิเฟสงับโลลุงดอนนาเจียงลุงคำนาเจียงอีจีไปเวลเลกินเอบนาโลอีจีนุยเวลเลกินเอบนาอีจ้าเตเวลเลมาบ้านจะบิงเจียงทิมเจียงอุปายอมตะโพยตากินเอบนาหงเบยเตียงเลมีเฮียมีอามาเลมากิทัดจีจ
aki that ho ho na veleo chun kinep na nei talo hoi hope kiti nei talo future kiti hi kinep na talo ho hi ai cho ho hi depression a hongom ba a chai na le a hin ko hi kilaziu min kinep na nei lai si hi hin no mai cho hospital a dammo cancer na gim nei ta tan na ho jong chu na dam de hi tai min kinep na pia le hing ham mu cho hing ham mu cho ai ba doctor in upayam ta poi tan sei phal le hong khe su ta be to tu ni ha ta na chi cho ho in ha ta na ong kai zo cho na lai le la office ong na lai cho ai la jingam khal la ka ki vet sai lang na oi ham khat na hoi lai ham khat na lu chang ham khat lai piam khat cho doctor pun hin ve hen lang ya pia MRI ham khat hin lai na scan ham min bo hen lang hi che bang yu pai am ta poi hap ta khat bo na dam de ti le hap ta khat na dam lo di na chi di epizia kinem na ta lo cho hap ta khat ati ba hap ta khat sang a chom zo na dam mai thei kinep nai cho mi himin ki hin pi hi thi na khela kinep na nei lo ai le chun na hin ko hi num lo di chu pathian cha te hon epida thi na ho jong ki hang san ta ki face ngam ha be tai le sol cha polin ei ho a hingaum na lai ho a thi ho hung thau vin ten a hingaum na lai hon a thi ho nung i zui diu kinep na hi cho thi na khela han khu khela kinep na hi cho hin num chula hallelujah ki sam thei chula in sunga dammo nau ma ha sanna sumle pai tam ta boi nau wanga ki hing ham ma I maya ki pa zilo tiang jong le I sung langa zoyum na lai cho I pija thina khela ki mui cho Solomon I pida ahin ko hi vanity pat na be tiam ti le ni sanoya thil ho bu amu cho thin ni sa chunga thil ho bu lo cho kinep na lo so a kinep cho ni sachan he bo ton ya nang zong Christian khat ikimin bo je wa hi kinep na ki mo ne hi lo pi thi na zawa thi na khela ana che Jesu Christa chu na nei ta la wai le boy na ta tang thun tiang le ha sa na sa dis handle the ball hello this kasupite ho ye chon final judgment pathian lung hang ta mai lung hang ta hum pi ki mai tu pi dinga juda hum pi chon tiang le ama sanga ko ya ma ding zo ding thi na hi a chai nai poi thi na khela vai hom na thutan na au me na hi anga na ipija he chiki pa na thu pai gang ta sei phu ngai ham ta le Jesus is coming back pakai ja su hung ki de cho ita hung ki de ke hello chla I herai le ki gong thei cho apart ke hello hi ya cho tu jang jong hi thei jing jong hi thei e ki khop ma sang wa e ki chai ma sang wa jong rap chalum thei cho ka thut sei la ya jong rap chalum long thei cho are you ready are we ready are ready lo tam ta yum mai thu are ready lo tam ta yum mai thu Jesus Christa hung ki ding hi he cheng thu he tu sa chun a hi ka hung wa ding hi ati amen pakai hungin pakai Jesus hungin ka hung wa ding hi ati cho Jesus Christ but most to ko la John ngai lu John in van ga ma pathian pakai Jesus tho do kiren he che John cho manga Musa vision Musa he che pakai Jesus vana phat masa cross a thi pa cho vana alopina a leng to na mu phat chon John jong chana vengam ta pon akun tan he lei sira ki hon pi bal esin lei vuila anunga zui pa cho leng tau na tau cha mu pha chon John in jong avengam ta pu nai ka hung wa de tai ti cho wana Jesus Christ I'm coming soon are we ready Gospel he ganta saying Ephesians tile the heart of man gets harder every day ilung thim ho hi ta che cho pathina ding ai
Ipida ta che chem de John Sen na kila lu che che John Sen hin ko kimang tam che che he ya chu lung thim nem ho jong chu ta che gospel adinga ki fut jau lo I cha te ho jong ta che in sung mai chama tong nup lo jong ki dim ta tao na man di ti le ko do put ta lo in sung a to den nu le pa jong thu zo ta lo mi him lung chang hi Pada cito kitu ahi ta che. It will get harder and harder. Para ung kitai kolam le ticho nawa khang tabang numa kepa adon ding ane diu he ticho ai la gu hung zon tin phat kitai lam cho an he lo diu he koi ma cha su chalo de to ni ya ei nang le nang long ki vetang kum som masanga na lung thim to tu na lung thim hi itabanga ki hiam masanga kem chi de diong le mi kap kem chi masanga anakap sa kem a chi ai le ping tha pai hi cho kem khat gong ki ti ai le atau dim hi cho akap dim hi cho a ping tha lo ho dinga atau din ke pe do jong dim se ni cho tu nai pira kem ti ai le ha sata ki ko do ham mi him lung thim hi ta che mun khara hi activity center hi counseling ni khat ka bol wa hi le nu pi khat hi counseling dinga hi ahin puyu ama jong lampia hung ta ang lun di phara hi le zam ki ri cho hung lun ngam lo cho aji cho he cha lut da leng I pium ham tia he ri cho ama sunga I pium ham tia he ri cho ja cho asunga pa chu hung lut nom lo hi cho nung zam ki ri cho ngam lo hi cho tunia hi Pathian na tong ho pastor iti ho hi athiang ai lo le pathian lang ha da I gel je wa hi pastor to ki mu dong ha sa ki sa chona khat ve hi lam pai ki mu di dong le lam pi chu ma ki chi ji chu ai le chi mi hi mai ki mu tu pe ding mon he banga ha sai sa wa ni khan le pathian to yung ki mu tu deu chu I chanin ha dang mi him lung chang hi ta chet tu kuma ke ma na pian tha lo ai le kum ki le na lung thim ta che di kum khara chi be ki lai le ta che di gospel ingai wa gospel an khel wa I ki khel wa le ingai tam chana hi ki ta che ya chu gospel hi gang ta sei phung loi angai na hi asagina hell is real may dili aum ta hi chule hin na le khabu sunga amin ki hold on lo si chu may dila chun ale lut tawin ahi thupun bung som ni chang som langa may dil aumin ahi ki khop zo tiang le lampia gari na tol na accident na lol ki tan di ki tila gimnei sa lo di wong hoyam hari prophecy in bola lang hin tau pian lang in mai na pot tiang le lampia gari na tali de kitir ko ha pon ngam ding he chi sanga kho zo tun son mei dilin na nga jing hi cho inga jing hoi cho kho ki salo chuna na delia para mi zat athi ki pui tam in langa ki sol do tam hi cholo hoi la ya di vem tu hin ama ho china chi di ho loi ho win sunga izalam kan atowetia hek diu cho tunia pathian thungai meigil chi di izalam ko jong yum diu cho o ping thau le phati ya na achuti lo le ke china hung diu ya ama nu ama pa jong a het ma diu ala e hon kina sa lo mai the na a chaina opportunity for the gospel will go on soon na gospel say na ding opportunity ki kha che India government he south asu masanga ke hon slum la ka to laiwa
nó bà bắt thiên tôi open ta cái xây cho mandir maya jong cắt dina bắt thiên tôi cái xây cho có lo dân đi ra thùng mông cái kho mồi cho buổi lâu hi cho tôi coi ha bắt thiên tôi xây ngam cái mua xây ta lâu pia có sang ta cột cái sunel ta gospel tu ni ai ho num ta ho vinai cái khop theo ni kho khăn lệ ho na jong cái khop thei mai lâu mai theo gospel adi nga cột cái khan neo che che hi cho opportunity neo che che hi cho hi je chun mu theo peren pakai cho holin nai la ma peren ama cho ko ina ti cho nai lam kiti ho hungam la ding mu thei pet kiti ho mu lo hung hi ding vevin tu hi la phat ta hi vevin tu hi hu hing phat hi ati na hi epizia gospel is share dio ham ni khat le pathian ma sangai den dio we are called to be fishers of men we will be accountable to God for not sharing the gospel for not warning the gospel Ezekiel bung thum chang som lagi na chon mi chon se da thiding hi ka ti cho na sei pi lo wa hi le ti cho warning the pi lo wa athiai le athisan phubai nang chunga ka su din he we cannot keep silent tu nia koi ha na piang tha pui ta na mai chang taung sengam koi ma sa ki sei ta lo pi ju da don tai pi khodam lâu chăng là nè lâu bồi lệ phan lái chú a degree hắn niệm chế ba cái coi chú ô su pite ho tôi nhớ bắt thiên thu hàng san ta ngay lo ta nông se pi ho in na bet da mai thế chú ni khó khăn thì là hết chỉ ô cheng cho nên ngày chặt kít đấy tôi nhớ bắt thiên thu ngày ngày à se phát hết lâu cả su pite thiên ta cái se yêu về yêu phá về bắt thiên là ngày hạt về hạt là ki lâu Itya hard good. But here I got ginum tata is Adam a jumla veto. I was hung piachu. Even I lay home ho he. Hoila his only. Satan on hard it does. A part ki chai ko it does. Here jun ka supete ho. Ahin la naga sepia mi John si chun na John si na thi ding ai naga tia a thi tho tho wa alunga hei lo wai le athisan phuba wang na chunga ka su lo de ka ngai dam de na hi tis I bol lo wai le if you don't do that warning na pi lo wa athi ding ka chun mi John se ka chu lo chang ne lo ju do na thi ding ka chu na thi di he pa thi na ngai lo naga ti pi lo wa na pho lo wa na hin lo wai le warning na pi lo wai le ti chu na chunga phuba kala de mi him hello cho phuba la de chu pathian na gal paw nge ding ti nai chu a hi le ki pa na thopa hi iti lei sei pan diu ta hi banga kino a hi banga nom su thelo koi so thelo postpone thelo a hi le iti lei pat diu ham Davidin tu pera nang man tiang cha khat be na koi lo ham aji chu keima leng pan ei sol na hi thukin ta hin hi ji chun ka chem jam ahin ka chem jam ahin ka gal man cha ahin khat cha jong ka hin ki pu ta poi leng pa thupi agan be se ji in ka gal do na chem jam kagal von ho kalaman tapui aji chu leng pa thupi agang vale 1 Samuel bung som ni lekhat changgir the king's business require has tunia nang e hoi kinolo mai the no mai to mai tho ai la pathian kino hi na a gospel hi kinoval sei phung loi ding sei loi ding mi adam pera sei ding có đã chỉ hồn về là xây phùng lôi đinh hết cho gospel kino dan ahin ahi pathian in athu phathei bo pi tau hen